para Kristan badaburom hapodoonod nga kmen ban poy biang hapadeng jang pi namar tashisha kane kaparish mau klam kalang kum kaparish try jenga sakindiat palat kindai snem lapin kintang yanga hakane hi kaparish pag nga po'y hakat kane kaski bakraw nga kmen arsya. Namar, u Paulus pakuid ulang kanuksa baskem babha bajanay nakabinta jangi iwe pa iwe. Namar dashi siya ngilang mantakapor ki apostol jang utray. Lang ba kadinged lang ba kajing kot, lang ba ka baptisma, lang ba kajing pa, sasatla ka perte, panpin bana, yakokobor babha. Ngilang hakik madyang ublay, kinong yalap pa kordor, ngiyalap da karukum da karukum kren, da karukum le. Kumnengi lang siya ki apostol mantaka ayom, ki Paulus patamay, hakabalang keleng kaperte. Shwaba uyap, ujisu ulakren, kawe kaktian kabakum syo mensiem. Kumju pinsyep tiang yangi, ujisu uong. Kasngi kalajan hakaba kito kiba pinyap-yapi kin perkat pakile ka ba baha nakabinta ublay. Kito kiba pinsyatom yapi kin perkat pakile ki ba baha nakabinta ublay. Nilaban kili para mangi kumno kata. Kito kiba pinyabriu kile ka babaha nakabinta ublay. Tangba ujisu uong. Bad ngiyo mantakas ngi nuksa pasyay kadar ba ujisu ukren dakading sisya. U Paulus, ula pinyap, yaki Kristan haba dang lung kabalang. Usad bindi yaki, u pinsyatom yaki, bad u pinyap. Habala pinyap ya u Stefan bakuid, u Paulus ula yeng saki, bad ula menjur. Ula menjur. Uju u Paulus ula treshitom namar umlang ubasnu. Haka pertejangi omdon lese duna palat kibasnu. Tangba kiba matla buon. U Paulus dashisha umlang ubriu ubasnu. Ulang ubriu uba matla. Ula perkat. Ba ule ka babha takaba pinsyatom yaki Kristan tamay. Hadu kasngi manta kasngi ngi ken mau. Hadu kasngi ba ujisu ula kum kem ya u. Ujisu klempin rem. Ushu yang hakmajeng u hakajing syai. But ushu kilia u. Paulus. Bale fi pinsyatom yanga. Mede uwe try. Ujisu. Pa fi pinsyatom. But nadu kata ka kelipmat u Paulus. Ula matla shisha om hakadonud marway hakikmat
Umlaban yo ki parlo ki hapyalam ya sa Damascus. But ha Damascus Jisu ule pinkre nong yarap. But ule kren ya Paulus, ule hikaya Paulus, bada kajing maya ngimla siyempang Paulus, ula pli hikmat, jang kamet pa jang kaduknod kajukapor. But ule yo aya, ngala bakla, ngala perkat kumwe, manta ngayo Nadu kata kapor Paulus kila apostol bakum ki wepat ki apostol. Bashirhem, bashisha, bajanay. Bastang banyalap ka kubor baba. Ka kubor baba. Bangilang baro ki kunjang uble. Tong ki Jew. Paulus uprakat, tang ki Jew, kilang ki konuble, ki wepat pojait, uprakat komne. Jisu ula pli hikmat, jang kamet jang kadoknod, pat uyo aya. Uble ukot kom Jew, yaki gentil, uble uken kon, yaki gentil, kau kobor baba, la hap pinyalap nakabinta ki gentil aya ngampoy perkat Jisu ule hikaya but ula stang nadu kata kasngi panyalap ya ka gospel bashisha ya ki gentil but ki briu ki lingho kumno une ubriu menin ula pinyap yangi mantakas ngi id yangi kumno kata laja ayu ngi shemjing bangay tangba suki pasuki Jisu uyalamya Paulus hakalinti kejing shisha kejing paunam kum nongyalap but ulara ya ka gospel bakuid, ka kubor babha syaki gentil. Mangi ngilingo ya ka rukum le jang Jisu. Ngilingo ya ka jingkila bamut jang Paulus. Ba ngi kerpad richa uble manta ba uble un kata ya ka doono jangi. Bad hikmat jangi, bangin peit kumbapet Jisu, bangin ken para, yaki briu baro, tang ki Katolik. Bangin lang ki briu ki bapinya snow, ki briu ki bapinya klad. Katsabadon kajing pinklad briu, iwe na iwe, don keding shisha, don uble. Kane kedak keshin, ladengi ken para yaki brio baro si perte. Bangi alap ya kokobor baba sha kejin tau baro, tong ki brio, ya kamariang. Las new menta kaperte na makibrio ki kwan lalot kim perkatya kalawe. Gideban pinbana kumu Francis bakuid ya kokobor babaya ki sim ki dokha ki mrad ki dieng ki tem ki wa ki lom. Namar ublay id ya kaperte ya kamariang ya kibrio. Baro. Mangi kum ki nong bud Paulus nginya snow ya ki wepat kibrio kum shiying shisem nangta kaperte kalaban kot yangi Paulus pakuid.
Nginya kerpad ritya ubleha kaneka mas pakuid bangin lang shisha ki apostol mentaka ayom hakakerteng u Paulus pakuid badngin pin bana yakagobor babhaba shisha bangilang paro ki kun junguble. Enyoro ya u Jesu Christ. Nom lai junom